Hello kakabsat, kumusta kayo amin? Kaduan dak manen iti daytoy nga vlog ko. Kit no barbaro kayo padaing dito'y channel ko, kung kayo dipipatan ito ang subscribe at ma-updated kayo kadagiti sa marunupay nga video. Lipaten kanti ko nakngem saan Tana irwa makaya tanday sang sangayan Ayat ang kinali kagumak na ipaay mo puno pakaragsakan Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruay na inangautan Tungrem luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipatpateken puno adungdungwen ka Uray paino imanayo ka Pimanaw kan adi nagpakadang Magudas manday tuy biyak ka Agmay sa katuy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw aminang makikita Dagidila ruay nga inangauta Tungrem luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipatpateken puno adungdungwen ka Uray
madayo ka, nagkariak nga urayen ka, tawen man iti palabser, jak tu itaas sa miren, tuy puso di mamalir, tung pagbiag day tatlaglag iten, sulisog man iti tumten, jak tu itapasan bayan, agot tuy puso di mamalim, kung palbiag day tatlaglag ipen, sulisog man iti dumten, jak tu itapasang bayan, agot jak mawatan daytoy riknag, sipud pimanaw ka tuy dinag, balasiw tao tinapanam, imbatinag nga agmay maysa. Maya dayo iti napatek ken ka
ken ka. Sunataan na igamer iti ayat, nagtaod kaunggan to'y puso. Langit iti kayarigak ken ka, wen sika tinararapa ako. Napateg ka to'y puso kenrik na, diyak kaya amapugaw ka din na. Sikalaeng di inay ayat ko, idi ita ken tiyag na nayon. Sikabiyag ko magkaigapon, nuapay naragsak ti lubong ko. Sikalaeng di inay ayat ko, sikalaeng usal dato'y biyag ko. Napatek ka dito'y puso, wen sika dinay ayat ko. Langit iti kayarigak ken ka, wen sika tinararapa ako. Napateg ka to'y puso kenrik na, diyak kaya numapugaw ka din na. Sikalaeng di inay ayat ko, idi ita ken tiyag na nayon. Sikabiyag ko't makaigapo, nuapay naragsak ti